Yada se mo akwa be ya Adom TV Badwam na o hwe na gudie mo nsam no awie ne nkomo bebre wo ho esefata se ye nyina ye di eho komo ma ye na ya boafo yi ase emfa emao na St Andrew Senior High School na ye ne wo mo edi ensa woso enti no ye mfa seda emma wo mo ope school pa ede wo ba akwa na wo de na ko St Andrew Senior High School Kelkit toothpaste so enu ana mofra no di twi wonse anopa ene anwumre enti anopa wotwitwi akra ne sembo nyame hira anwumre so na wasa twitwi ne sen ede amano na kidi ministry of so eyemkra aduro eye wabofra wonpa aduane unya kidi ministry of ne bi mano a uhu sa akra na didie no emu asesa Piwak Natural Health aduro 3P garlic mixture so yedom wase papa numbinem boost immune system no na nkuntia yade bia woni padua no emu yada yen sponsor si ase medi ade afia amankwa tamaklo wa wo hwa me live on Facebook yada se papa nyame enhra me wo Dr. Time daso ewa ha ebu akwakum ase aha ho de odru wa obia enim de oga no peye mu ache emu official panso afinko me afisa se na Medimafo Herbal Clinic ejane na so pepe ani de kwa so di kan fa number no kra ma me ansa ne ya hye nkomo na se 0244 77 42 82 0500 ah ye mi kan mo ba ko no so bi 0244 77 42 82 na 0500 72 15 0500 72 15 enti Dr. Time daso the number no e was screen no ase ye ba bedi nkomo Medimafo Herbal Clinic djuma won mo ye na afin so mahusa abasobodie bi ejejina manimu ha ne na monkwaso ya monchi nkwanso enti abasobodie be ya oh we ye abasobodie ba so anano fiade e wo Kumase Golden Tulip okay yeah ese Medimafo Herbal Clinic ye the best herbal clinic of the year Afi 2022 Simba Africa Business Excellence Awards yeah e course so e wo Kumase no e kire ye say Dr. Time daso the best herbal clinic of the year when na the third time or afi we yenya abasobody the best herbal clinic e wo afi bo hwe citation esisi anim ho no a ni nyina e kire dwumadi pa Dr. AD when so kire say Dr. Time daso Dr. Dean de etu ahene boaten oh din no no wow yeah and you say no Dr. Etu ahene boaten yeah Dr. Time daso yeah one ka say me ankasa me mun so the best traditional medicine practitioner of the year oh and teacher say bibia esombo e wo herbal no mu de waje onyankopon Adom afi 2022 ye de nyina akwa ama Dr. Time daso efise se wuyi afi we ye wura mu 2021 2022 so we herbal clinic ko Ghana ha na ekoba bia na de say bia ye pe best prayer say ye nkofa abedi pere nye best prayer because the time etwem sa na etie enti meka assembly say twika sam ye say empayinfo se bankinya eja na ekere ba bankie ye Medimafo Herbal Clinic na Ghana for DC ja so no abere aye kama ama obi ehu se ampa Medimafo Medimafo ampa efisa wo ba ho a adanse enkrofo die fa Medimafo Herbal Clinic ho no ebi ensi da na ni nyina nso no on the 19th year di yenim ye dwoda eben ana Dr. Chen Bronya achede no me kasa TV mako aduonum aye ready ewo aye ready dada enro nyina na eguho emo ne de mesi bebrebe fi se yentumi nkase se ne de ko nyina se enipa na ebe bada na ebe kire emo dodo a ye betumi ache no eda no na o hwe se obi aba clinic na charge nyina ye 800 Ghana cedis na sa card na aba abeje no Bronya bre 94 san de aba beji TV aka ho a ma me fi so we
radio adwuma na TV adwuma what be da TV mpenisem what be da and nkrofo se doctor idi eye nyankopon na asoma no edi na chaga na man kwa atinye bia ni ho because o for the nipa fam di ya untumi nye se mi wo akwa na no because ya di TV 50 kura ya di buy ye ba ku be 1005 calculate 1005 times 50 eye say oh nyame eye say and na emo the air kura na sack na e shem 5 no ye 500 cedis. It is a 500 cedis kura say ye to mako 150 kura saying calculate anwa eka ho enso enti se nyanyame na soma doctor yi say omla na Ghana fo a ohia yalesa oni bie emfa no so na wonya enkwagye a enka ensisa na de meka kire obi bia nse 19th no edu awie eye Monday efiri na ekoya to na moko Medimafo Herbal na 19th ye check from 19th up to 23rd enti tem bia baba bia no onsa ya chichem enti de ekoso ewo Medimafo Herbal Clinic eno no na ebiem Medimafo Herbal Clinic ama oyale ni bia anya anidaso se ne yale ebefiri ne so ewo ebra watu anama ba Medimafo Herbal Clinic se wunya beduru Medimafo Herbal Clinic se wo yale no woni wabusuafo kola na akwa apam se wo de sese sika ne wo mo ache dimpa ebetu wani so gise de wawuo epe na yenhia ne wo Medimafo Herbal Clinic fi se ye nyuma nyina ada di pefe se onyankopon de ayaresa tumia ewo abibiduru ayaresa mu nyina Adom Dr. Tam daso se babura nka se muni dua na banfo na ha bansa yale nka menim se dua bia ba esa yale je se tumi ewo abibiduro mu no efiri Israel nyankopon na eye Adom achede se wanfo anhye wonsa wo be pra enye yie da na onyankopon din na hye Dr. Tam da so sa entina me ka kire yale pressure se oye de entetia me ka kire diabetes se oye entetia bia kwesi ni frani se obebo bo na woni de na day esi support dia me na esi so no ena me ka kire HIV se we need to me woni padua so hepatitis ye ubre aso se Dr. Tam da so eyi wo free ho eni ehuna de na nya Medimafo Herbal Clinic mrewafo a to poma aguo enkokorafo a sole nante nyina eye adansedie se Medimafo bia bagana mem wo hia wo nua ka chense Medimafo aba enti oma yale enkuno oma yale entete no eduro ho ayemo adakamena oyalefo bepiem okumase abua kwa agogo asoye ne eye baako pe e Ghana manyina obi kaze ebi wo baabi a obo obi kaje pharmacy bi ton Tam da so duro eye nada ni atrose ma politifo enchi no ye nton bi wo baabi agise wa ba Medimafo Herbal Clinic enso me ka tro se abua pesasi edidi kwan nwa enti Tam da so kwan no enye tenten ma baabi kura wo kwa akodidie mpo no ye se ema no kwan enwa enti se bia akwakoje wa yare se ewo kumase abua kwa gugu na fe wo konso wasan de Tam ato yale so Dr. Shawo bra empa ho na yalefo ya eba ho na amane din Dr. Tam da so adansi enkrofo edie no eda edi na ehye enkuna nsa ubepie mu a ebra doctor de bema wo no empa ho enti na obi se we de megide se Yesu Kristo ba ni mpire no so no ene wa ba be pie e wa ha na we de me kura medi me nipadua ma o obi ka kire me se me fasika wan cedi ento ne fie na japade so se me maami akwasua metumi asore anante anka me nya da vita me kura medi me nipadua ma na anwene des to da se metumi asore anante ene me na me kɔ America be piem e wo kumase abua kwa agogo na doctor wo hye ebra to yale so anfa ne bra nto so be bia ufu baby odu kumasi aso besi abua kwa police station usi police station ho a udi ebisa Tam da so ye test station e ho no na ye pa ufu car na hu se edo ko Medimafo Herbal Clinic hope e mani for baby ya na de obedu ankofo kra dance ya woto a odie no bisa se hwan na waba hada na bu se yale na ena de odi ko Medimafo no on sanso emfa ma efie biem sana etie men sanfa number no ma no screen na screen na se 0244 774282 0244 774282
0500727215 Medimafo Herbal Clinic. Dr. Time that's on the number no freno. Now nso adanse no kwaka ho bi. Yeda say, mene doctor dey see here for front so we chire ye ba. Ye beto so.